مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Allah berkat baginda perkenan hajat dipinta. Ampuni salah dan dosa luas rahmatmu ditambah. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. Ampuni seluruh umat dikasihi Nabi Muhammad, berkat bacaan salawat dibaca di tanah berkat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bijahi man baituhu fi taybatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami. Dengan berkat tuan rumah penghulu bumi Madinah, namanya setinggi sumpah Muhammad kekasih Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. Khatamlah sudah qasidah berkat burdah Rasulullah. Puji syukurku ya Allah, taufik awal hingga penyudah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج فيها كربنا يا واسع الكرم. Berkat baik yang terhimpun 160 tersusun, lepaskan dari kesusahan wahai Tuhanku ya Rahman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أبياتها قد أتت 60 مع 100 اشفي بها مرضانا يا واسع الكرم. Berkat baik yang terhimpun 160 tersusun, sembuhkan kami dari kesakitan wahai Tuhanku ya Rahman. أبياتها قد أتت 60 مع 100 وارحم بها موتانا يا واسع الكرم. Berkat baik yang terhimpun 160 tersusun, rahmatinya dan kami wahai Tuhanku ya Rahman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم. Berikanlah akhir hayat pembaca pendengar peminat husnul khatimah bersyahadat berkat Nabi penyelamat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam.
kali dibacanya, mudah berkat Nabi mulia, juga pengarang yang dimulia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi